Malo e lele, ko hoku hingoa go Will Satini, ko intern au I wa'ako whekauaki pa moe kansa I Huntsman Cancer Institute. O ko kole ke mahu whanga I ngai tala whakatapu, kai ata ke mau whao ngai hangai lea au ku mahino ngofua. Ke uhi ke au take ato e mau pōpuaki I he ahoni. I he vitioni, te mau wahe whekauaki pa moe kansa o I halanga ngā kau, pe ko ia ko I loa ko colorectal cancer. Te mau whakaao ngai ai mea ngā weni ke whakatātā ai ngā hikonga ke he kehe o I halanga ngā kau, pia pehe whoki ki he anga o I tupu e kansa. Ko ngā kau mo I lelei. Ko loto eni o I halanga ngā kau. Ko ngā kau ko o kani pere ngesi ia ki o tau sino. He uhune tokoni ke whakaao ngai ai mea tokoni o tau mau, ke mau ai haiwi pia moha mālohi. Ko whakawhotunga eni o ngā kau mo I lelei. Whakatoka ngai ange o kuhambore mole. O kulan pinki, pia ukai ki iai hangai fo I tupu. O ku hoko ai sivi kansa o I halanga ngā kau, ko ha mea ngā ue mahu inga ki hono mau ke I taimi o I ngahi pōripi. O ku mau whakaloto lahi atu ki he kakai lalahi o kamata he tau whanima pe motu ange ke kamata ke sivi lewa ai kansa o I halanga ngā kau. Koe whaunga lelei taha o whakaehi mei he kansa o halanga ngā kau, koe whakapapaui te ke sivi maube. E lawa whoki ke hoko moha ngahi whoko utua kehe ki halanga ngā kau. Koe mahakeni o ku iloa ia koe Crohn's disease. Koe mahakini o ku hoko ai whe pulo pulasi o halanga ngā kau. O ka pau ke whoko utua he ngahi mahaki o whelawe I pia moe kete o halanga ngā kau. E lawa ke toi lahi yangi, ho whainga maarie ke mauni mā koe he kansa halanga ngā kau. I he taimi endi ihi o ki ai hangahi mahaki whakawhaamiri, e lawa ke whakalahi ai ngahi mahakini. O I ku mau ai koe he kansa. O ku mahu inga lewa ke ilo a historia ho ngahi mahaki whakawhaamiri, I o whaamiri, pia ke whakapapau o ku ke tāla e ki ho toke tā. O ka pau e tuku ta e sivi, e lawa ke tuku pe whakalalahi e kansa I halanga ngā kau. O mo mea mai be ke taimi o tupu ai e kansa I he ngā kau. Tai ke. O wea ngahi whaunga e lawa ke whakamamao ai me he ngahi mahakini. O ku kāwai ai kai mo I lelei. Whakamaa pe ta ofi ai kai, ai kakano I manu kulokula pe koe red meat I he lea whakapapalangi. Tāna kia tiai me whakamalohi sino. Whakamamao me he mama tapaka pe koe kawa malohi. Pia ke alu ki o toke tā ki ke sivi kansa. O ka pau e I kai sivi ke ilo mo mau ke I taimi ai kansa, e tupu pia whakalalahia o mafola ke ngahi kupu kehe o sino. I he taimi lahi, o kui kai ke iai ha whakailonga ia o ku mau kita e he kansa kai o lewa kua tupu o whakalalahi. Ko iai. O fu mahu inga au pito ke whakahoko ai sivi kansa o ka mata I he tau whanima pe motu ange pe whale I moho o toke tā whekau aki mo historia o ngahi mahakini moho whamiri. Koe lahi ange e tau ilo whekau aki pa moe kansa, te tau mateu teo lewa ke malui a e tau ngahi mo ui mi e ngahi mahakini, ka pehe whoki ki he tau ngahi whamili. O ko whakaamu pene mo wako hakihi me asi I me he mau pōpuaki he ahoni. O ka pau e iai ha mo ngahi whehui, whekau aki pa moe kansa, ka taki whetūtaki mai ki he mau Learning Center, I he whale mahaki Huntsman Cancer Institute, pe wakai ki he mau website, huntsmancancer.org/prevention. Malo au pito.